Iryavuzwe riratashye uyu mugoroba wa tariki ya 18 ukwezi kwa mbere 2026. Reka mbahe ikaze hanyuma tuganire kuri amakuru atunguranye batugezeho cyane muri uyu mugoroba, cyane cyane kuri mwebwe mudukurikiye muri imbere mu Rwanda, namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko muri benshi cyane mudukurikiye mu bice bitandukanye nka Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, cyane cyane ku bihugu bitandukanye byiganjemo abanyarwanda benshi cyane nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ububiligi, ariko kandi mudukurikiye muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze. Nanjye mvuga ngo iryavuzwe riratashye. Sinzi niba mwibuka neza inkuru nigeze kubagezaho ubusesenguzi ku ijambo uwitwa Bamporiki Edouard wahoze ari minisitiri cyangwa se state minister, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha, arakatirwa, aza gufungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge Mageragere, hanyuma aza kurekurwa kubw'imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bamporiki Edouard, ubusesenguzi twabagejejeho ni ijambo yatse muri kongere ya RPF Inkotanyi, aza gusaba imbabazi abanyamuryango wa RPF Inkotanyi, ndetse anavuga ko aramutse apfuye iri joro yajya mu ijuru. Yarabivuze, amagambo yayagarutseho cyane. Hanyuma kugira ngo ndeke kwizimba mu magambo, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru akomeye cyane kandi atunguranye kuri bwana Bamporiki Edouard tubazaniye kuri uyu mugoroba. Mbere gato yuko mbanza kuba inshamake y'andi makuru mu buryo bw'injamake, mu buryo bwihuse cyane, kugira ngo twinjire ku nkuru yacu nyirizina. Reka mbabwire ko amakuru akomeye cyane arakomeza kugenda avuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Bolingo Matani wa FARDC yatowe muri yombi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, umusirikare mukuru General Bolingo Matani wungirije General Chibango uyobora akarere ka 21 ka gisirikare gafite icyicaro muri Kasai Oriental, yafatiwe i Kinshasa akekwaho n'ubufatanyacyaha n'ubugambanyi hashingiwe ku bwenegihugu bwe, ndetse binavugwa ko bushidikanywaho. Nk'uko igitangazamakuru cyitwa Mbuji Maji Mavira cyatangaje amakuru kibitangaza, ngo ifatwa ry'uyu musirikare ryaje mu rwego rw'iperereza rigikomeje, bivuga ko rigamije kandi gusukura igisirikare no kumenya abacengezi bacengeye mu nzego z'ingabo z'igihugu. Abayobozi bakeka ko Bolingo Matani akomeje kugira imibano utajyanye n'umwanya we, bityo bikaba kandi byahungabanya umutekano w'igihugu. Nyuma yo gutabwa muri yombi, umusirikare yafungiwe muri CNC, ni ukuvuga Conseil National de la Cyber Defense, ikigo cyihariye cy'inzobere kibanda hanini kuri dosiye zikomeye cyane zifitanye isano n'umutekano w'ubutasi. Kuri ubu afungiwe mu gihe hagitegerejwe ko yimurirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro, mu gihe kandi ategereje kuranishwa. Yitwa General Bolingo Matani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi tukiri muri iki gihugu mu buryo bw'inshamake twihuta kugira tujye ku nkuru yacu kuri Bamporiki Edouard, babwire ko muri Lubero drone za FARDC zibasiye ibirindiro bya AFC M23, indege z'intambara zitagira abadereva z'ibiro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ibirindiro zagabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya M23 muri Lubero, burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera mu itangazamakuru ndetse kandi natwe imboni zacu zaduhaye avuga ko drone z'igisirikare cya Kongo FARDC zagabye ibyo bitero mu gitondo cya kare kuri iki cyumweru tariki ya 18 Mutarama 2026. Ni ibitero bivuga ko byibasiye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biherereye hagati ya Kipese ndetse na Lubero Centre muri teritwari ya Lubero, nk'uko amakuru aturuka aho ngaho akomeza kugenda abishimangira. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi mbabwire ko hari umugambi ukomeye cyane, nayo ni inkuru tuzanagaruka ku munsi w'ejo cyane, babwira kata noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gukoresha kugira ngo ibuze Madame Louise Mushikiwabo kuba yazongera kwiyamamariza umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Uyu mugambi uri kwitambikwa na Kinshasa kugira ngo Madame Mushikiwabo atazongera gutorerwa kuyobora OIF. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko yatangiye gutegura uko yakwitambika umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo kugira ngo atazongera gutorerwa kuyobora umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu buryo bw'incamake, kandi mbabwire ko Elon Musk biravuga yuko yajyanye mu nkiko OpenAI ndetse na Microsoft asaba indishyi ya miliyari 34 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk akaba yajyanye mu nkiko rero ibigo bya OpenAI
ari nayo rero ifite ikoranabuhanga rya ChatGPT na Microsoft, asaba guhabwa indishyi za miliyari 34 z'amadolari y'Amerika abishinja kubona inyungu zinyuranyije n'amategeko. Mu nyandiko y'urukiko kwa gatanu, Musk yavuze ko OpenAI yinjije hagati ya miliyari 65 n'igice z'amadolari y'Amerika na miliyari 109 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika kubera uruhare rwe, kuko ari umwe mu bashinze icyo kigo kuva muri 2015, mu gihe Microsoft yabonye hagati ya miliyari 13 na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika na miliyari 25 na miliyoni 1 igihumbi na miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, uko amakuru bishimangira. Umwunganira Musk mu mategeko Steven Molo yagize ati na Elon Musk na OpenAI yabaho, yatanze amafaranga menshi mu ntangiriro zayo, atanga izina rye ndetse abigisha byose yarazi ku bijyanye no gushinga no kuzamura ikigo nk'inzobere yemewe, yahaye agaciro uruhare rwe. Hanyuma rero mbere gato ko tujya kuri inkuru ivugwa kuri Bamporiki Edouard, umunyamabanga wa leta yahoze umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, reka mbabwire ko mu buryo bw'inshamake turaza no kwigaruka mu kanya gatoya. Mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yihanije umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'ihuriro rya M23 ubujura. Patrick Muyaya ku itariki ya 16 Mutarama yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo za AFC M23 rimenyesha umuryango mpuzamahanga ko ryashyize umujyi wa Uvira mu biganza byabo, rigamije kandi guhisha ibikorwa by'ubusahuzi byawukorewemo. Hanyuma indi nkuru y'akababaro duherutse kubagezaho inkuru ivuga yuko uwitwa Mugemana, uyu nguyu rero akaba yari umuganga w'ikipe ya Rayon Sports yitabye Imana, yasezeweho bwa nyuma. Hanyuma akaba rero uwitwa Queencha, uyu mwaramumenye nk'umuhanzikazi mu gihugu cy'u Rwanda, umukobwa we akaba rero yamurasa ubutwari. Wari umuganga w'abakinnyi ba Rayon Sports Dr Mugemana Charles wereka kwitaba Imana, asezeweho bwa nyuma i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 18 Mutarama 2026, umuhango witabiriwe n'ab'ingeri zitandukanye. Mugemana yaguye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK ku itariki ya 13 Mutarama 2026, aho yari amaze amezi hafi 4 arwariye. Mu buhamya bwatanzwe n'imfura ye Mugemana Yvonne wamenyekanye nka Queencha, yavuze ko se yamusobanura mu buryo butatu: yakundaga Imana kuko yasengaga cyane abantu n'akazi, ati ikindi abantu bari bamuziho cyane, yari umusportif, yakundaga kandi kutubwira amagambo atatu yo kugenderaho, ariyo gusenga, kugira ikinyabupfura no gukora cyane. Akaba rero ari ayo magambo. Hanyuma rero ikaze muri aya makuru yacu kuri bwana Bamporiki Edouard. Uyu mugabo nk'uko nabibabwiye mu kanya gatoya, sinzi niba mwibuka neza inkuru nabagejejeho, hari inkuru nabagejejeho, ni inkuru yananditswe n'ikinyamakuru Akadomo.com ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 2025, imbere ya Perezida Paul Kagame. Bamporiki ati iri joro nsinziriye najya mu ijoro nishimye. Bwana Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango wa FPR Inkotanyi, anishimira Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi wamubariye agafungurwa. Hanyuma nyuma y'aya magambo, amakuru nkurura yesha abantu ba hafi ya Bamporiki Edouard avuga yuko Bamporiki yahawe icyizere cy'uko mu gihe kidatinze muri umwaka wa 2026 agomba gusubizwa mu nshingano. Ashobora kutazagaruka ari state minister, cyangwa se ngagaruka wenda afite umwanya wo hejuru cyane ku rwego yarasanzwe ariho, ariko ni Bamporiki biteganywe ko ashobora kuzakurwaho ubusembwa, hanyuma akaba yasubizwa mu mirimo ya leta, agahabwa akazi, ndetse ntibizanabatungure kuzamubona asohotse ku rupapuro rwa yellow paper, cyangwa se asohotse ku rupapuro rw'umuhondo abandi bayobozi bose basanzwe basohokaho mu nama y'abaminisitiri yateranye. Hanyuma rero umukuru w'igihugu yakora impinduka, nawe akazaba azagaragara kuri izo mpinduka. Mumaze iminsi mumubona mu bitaramo, mu bindi bikorwa bitandukanye, ngira ngo nyine mwaranamubonye no muri iyo nama ya kongere ya RPF Inkotanyi. Bamporiki ntabwo abyitabira gutyo gusa, nuko yamaze kugaragaza ko yabaye umwera, yamaze kugaragaza ko yicujije, yamaze kugaragaza ko aramutse yongeye akagirwa icyizere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakongera gutanga imbaraga n'umusanzu mu iterambere ry'igihugu, mu mibereho y'abanyarwanda nk'uko undi yarasanzwe abikora. Umugabo w'umuhanga cyane, umuntu atatinya ubivuga cyane, kuko Bamporiki ni umuntu wagiye ubigaragaza kenshi cyane. Bibutsa ko yabaye mu nteko ishinga amategeko, ni umuhanga mu bya sinema, yabaye perezida w'itorero ry'igihugu, mwaramubonye, niwe ari mu bantu batangije gahunda ya Ndi Umunyarwanda.
mwaramubonaga kenshi cyane muri za Rwanda Day mu bice bitandukanye, imbwirwaruhame ze ziba zikakaye kandi ziba zuje amagambo arimo ubwenge cyane. Ntabwo rero umuntu yapfa gutakaza umuntu nka Bamporiki Edouard, kuba yagarurwa mu nshingano nkanjye ku giti cyanjye ni ibintu byanshimisha, ndetse nawe ushobora kuba ufite uko wabifata muri rusange, ariko nk'abanyarwanda muri rusange nibaza yuko twakwishimira ko yagarurwa mu nshingano bitewe n'ubunararibonye tumuziho n'ubushobozi tumuziho muri rusange. Hanyuma Bamporiki icyo gihe yasabiye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro yahagurutse asaba ijambo, avuga ko iyo aza kuba atari imbabazi za Perezida Kagame yari kuba agifungiye imageragere. Bitabaye kubw'imbabazi nari kuba ntari hano, nari kuba ndaho ibyaha nakoze amategeko yagenye ko njya, kandi mpakwiye. Ariko umushishozi bwanyu no mu mfura bwanyu ko Perezida wa Repubulika mushima kunkura bidasabye ko igihe cyagenwe kigera. Ndasaba abanyamuryango mbanze mbashimire cyane. Perezida Kagame yahise rero amusubiza ati nibwire ko ibyo byose byabaye wabivanyemo isomo, ubu tureba imbere tugiye gukora neza kurusha. Iryo jambo namwe ubwanyu aho muri ushobora kuba mwarisesengura. Nibwire ko ibyo byose byabaye ubivanyemo isomo, ubu tureba imbere tugiye gukora neza kurushaho. Ntabwo yavuze ngo ngiye gukora neza kurushaho, tugiye gukora neza kurushaho. So bivuze ngo Bamporiki ari muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda. Bamporiki rero amusubiza ati ndabashimiye umugisha wo mu nteko rusange muyoboye niwo numvaga nifuza. Iyi nteko ndayibona nk'iriba nakwikubitamo kavuka bwa kabiri. Umubabaro nateye abanyamuryango, hari ibintu umuntu avuga bikaba ati byanasohora, natekereza ko iri joro nsinziriye najya mu ijuru kandi nishimye. Bamporiki yavuze ko yabaje abanyamuryango ba FPR Inkotanyi n'umukuru w'igihugu, ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakwegera aho umubabaro wababaza umuryango wa FPR Inkotanyi wakomoka. Yashimangiye kandi ko ibyo yashinjwe akanahamwa byabaye, ati nakiri indonke bikora nkanjye ntangira nsaba imbabazi, ariko nkumva atari imbabazi zanyu ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha imageragere ngo ngere mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi ngo mbone icyo mvuga. Ntabwo nzongera gusubira inyuma. Ku 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkuru rero yavugaga kuri Bamporiki Edouard. Hanyuma nk'uko rero nakomeje kugenda mbibabwira, hanyuma ku 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki kandi yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe buriganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko, kugira ngo rero hamwe n'ibyaha hashingiwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yahawe n'umushoramari Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group mu busitani buzwi nka Romantic Garden buherereye ku Gisozi, kugira ngo ramuhuze n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ibikorwa bye n'ibifungwe, bitewe n'uko ibikorwa yari kumufashamo bitari bihora inshingano ze. Byongeye kandi mu iperereza bikagaragara ko Bamporiki ari we wamutanze amakuru ku buyobozi, yarangiza kandi akamwizeza kumufasha ibyaha byahinduye isura. Yatangiye kandi gukurikiranwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Iteka rya perezida ry'imbabazi abagororwa barimo Bamporiki ryasohotse ku wa 18 Ukwakira 2024. Akaba rero ibyo ngibyo twavuga, ariko mbabwira ko abantu batandukanye icyo gihe bari bagize byinshi babivuga. Hari uwagize ati Bamporiki reka gukomeza guhatiriza, ati wabonye igihe gihagije cyo kwigaragaza ugipfusha ubusa bityo ushaka bizinesi yawe, kuko ubu aho u Rwanda rugeze, ati dukeneye umuyobozi ufite indangagaciro wabuze nyakubahwa perezida wacu adutekerezaho, ati natwe dutanga umusanzu wo kubaka urwatubyaye. Ati kumuha akazi n'uburenganzira ati bw'abagatanga gusa nuko iyo wakatiwe n'inkiko uba ufite umuziro, ati gusa iby'iwacu ni umwe. Yes, nibyo ngibyo n'ibindi byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma reka mbashimire.